Akespan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajeri, Ahanbada, Maruiba Pau. Mukhyamantri Yumnam Khemchan Luchingduna, NDA gi MLA Singi Oiba Mipama Mangarang Pangtoktuna, Raija Sida Hojik Oiba Pipam gi Matang de Kanakre. MPCC gi President Okram Ibobi Singna Luchingba, Kangbu Amanangarang, Kangpok Pijila gi Makhan Kulachatuna, Shina Pangkiba Mioi Taruki Mung Manungi Mioi Singa Unakre Amasung. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी फ्रांस के राष्ट्रपति का पुन्ना भारत की स्टार्टअप अमसुंग इकोसिस्टम उत्पा भारत इनोवेटर्स हौदोकनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंगना लुचिंगदुना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की एमएलए सिंगी ओइबा मिफम मंगारांग महाकी कैबिनेट हॉल पांगथोखरे सोशल मीडिया द थागत पवारोल अमदसी खेमचान हाई मिफम अदुदा राज्य सिदा हौजिक ओइबा फिबम की मतंग द खनेखी सरकार रसिना मणिपुर द शांति तंगदु लैताब फिबम लैहंदुना मियांगी सौखल हन्नब होनगनी हाइनु सुचेरोल अदुना मखातारी मिफम अदुदा राज्य सभा की सदस्य ओइना खल्लबी अधिकारी मयुम शारदा देवीबु तरामना ओक्लदुना महाकना सभा की सदस्य ओइरिंगै मनुंगदा माई पाकना थबक पांगथोरकनी हाइबगी आशा फोंदोखी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओकम इबोबी सिंगना लुचिंगबा कांगबु अमनंगरांग कांगपोक पिजिला की मखान खुल्ल चतुना फादुना पुखरगा सीना फंगिबा मियोय तरुकी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग उनखरे मिहुत कांगबु अदुना इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक यारदुना दोलगी माइकैदगी पीबा याबा तेंबांग पुमनमक पीगने हाइबगी थाजब फोंदोखी मिहुत कांगबु अदुदा मणिपुर की थबक पुरीबा एआईसीसी की सेक्रेटरी क्रिस्टोफर तिलक CWC member Gaikhangam MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट विक्टर कैसिंग नसिंगबा याउखी श्री क्रिस्टोफर ना वाफम अदुगी मतंगदा लाक्लिबा संसद की मिफम द पुखतकनी हाइनसु थाजब पीखी बिष्णुपुर जिला दंगरांग नुमिदांग पुंग 8 तगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 134 की मखादा अथिंगबा थमखरे जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न थोकपा हुकुम अमदा हाई बिष्णुपुर जिला दा शांति अमसुंग मियाम की तंगदु लैताब फिबम दा कायहलकपा याबा पुंसी अमदी लंथुम अमांगता थोलकपा याबगी चिंगनबा लैबदगी अथिंगबा सि थंबनी अथिंगबा सिगी मखादा मी मंगा नत्रगा मंगा दगी हेन पुनबा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा खुसु खुलाइसिंग पुदुना चटपा मियाम की रैली मीटिंग सिट इन प्रोटेस्ट अमदी धारणा नचिंगबा पांगथोकपा यारोई मसी मखाताब हुकुम अमा थोकत्रिबा फावबु चटनगनी मणिपुर पुलिस नंगरांग बिष्णुपुर जिला की टोरंगलाउबी मखा लैकाइदगी टाटा सोमो अमा चेक तौबदा सापोन कैप कुंतरुक्ता हापलंबा हेरोइन पाउडर नि चिंगनबा पोटलमगा कोनना मियोय अनि फारे फारबा मियोय अनि अदु अमना सेनापति जिला की मोटबुंगी 4000 दगी ने अदुगा अमना उखरुल जिला की हुंगपुल खुलदगी जुवेनाइल ओइरिबा अंगांग अमनी आसाम की जोरहाटा ngarang इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट अमा काइबदा पर्सनल मंगा लैखिदबादुदा मणिपुर की राज्यपाल अजय कुमार भलाना अवाब फोंदोखरे सोशल मीडिया दा थागत पवारोल दा राज्यपाल ना हाई मथौ पांगथोकपद लैखिद्रबा एयरफोर्स की मियोय मंगा अदुगिदमक जातीय सिना अवाब फोंदोखली अमसुंग इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक यारी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंगनसु इंडियन एयरफोर्स की लैखिद्रबा मियोय सिंग अदुगिदमक थमोय सोकना अवाब फोंदोखली सोशल मीडिया दा थागत पवारोल दा मुख्यमंत्री ना हाई मखोय की थौना लिंगजेल अमदी लैबाक की दमक पांगथोकलंबा थबकसिंग मतम चुप्पद निंगसिंगदुना लैहौरगनी लाई हराउबगी मतंगदा नोंगमगी ओइबा वर्कशॉप अमंगसी बिष्णुपुर जिला की मोयरांग कॉलेज दा पांगथोकनी कॉस्मोपोलिटन कल्चरल इंस्टीट्यूट न सिनबा वर्कशॉप अदुदा बिष्णुपुर जिला की डेप्यूटी कमिश्नर पूजा हेरंखोंजामना अथोइबा अतिथि ओइना सरुक यागनी मणिपुर स्टेट कला एकाडेमी न सिंधुना इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लैबा इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंद चथरिबा यांखैनिथोइ सुबा मणिपुर पुंबगी सुमांग लीला अथोइ अहेन चांगदमनबगी नुपा कांगलुप की तरामाथोइनी सुबा नुमित्त ngasi पीसमेकर आर्टिस्ट एसोसिएशन की थोकपा ngamdaba किसी उतकनी फेस्टिवल असी था असिगी 13 फावबा चथगनी पावगी मरक थना अतेनबा ब्रेक अमा
Karino cover handu sar Lambin soro to sar Kari wakaton sar na tangai he kanano no kisigi sar hairis bo Sar habanati katon SIR habani SIR Hoi SIR habadine Special Intensive Revision haiba Aduna kari hairiba Voter list gine yaroidaba mi lokthokpa aduga yawgadaba mi buna hapchinba Ataina kari Voter list eligible oiba voter sing damak yawannaba ECI na ne SIR chathabane May kuntra dagi June kunipan fawbada BLO sing na yumtong kuding chatuna enumeration form mention bagi kongchat aduda karigumba mention leba form adu submit hodraba draft voter list ne min yawrak la Aduni luri ni harisinidi aduna akopa marol BLO dagi logodaba natragana 1950 da call dawadaba Paujenjariba Chief Electoral Officer Manipur Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na naraba patients singidamakta 3 molecular test ki khudong chaba pijari hairiba test sing adudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test Testing asigi mateng na cancer layang bada amasung targeted therapy da jauna mateng oigani akupa marol gidamak Diamonds Project Department of Pathology RIMS tatanabiyo Tabiriba pawachi Akashvani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi ngarang numidang France ki Nisor da thungkre maku mafam aduda leba Bharat macha singna harau tayamna okhi Pradhan Mantri na France amasung Italy gi artist singna saba Kathak Odissi amasung Bharatnatyam jagoi shu yangki ngasi Pradhan Mantri na France ki Rashtrapati Emmanuel Macron ga punna Bharat ki startup amasung ecosystem utpa Bharat Innovates hokdokani Lusingba anina technology innovation defense amasung strategic affairs yauna lam kayada tengbang pinabay hengat hanabagi matangda suwari sanagani Pradhan Mantri bu Harau taramna okpi bagi damak mahakna mapamaduda layriba Bharat masasing buthagat papongdokli social media da thagat poralda Sri Modi na thawong adubu singtha ningai koiraba ama oihoragani hairi mahakna hai mapamadu Bharat tagi kilometer kayamarum lap labasu mapamaduda layriba Bharat masasinga Bharat ka matam chuppada chetpamari lainaragani France ki mathangda Pradhan Mantri na Slovakia da satkani Directorate of Revenue Intelligence DRI na laibak asigi nongpok thangba masung awang nongpok thangba sarukta loan na sana karbar tawba miyoy kangpu amatugay kre agency asina Kolkata masung Agartala da thihumbagi thabak chathabada lupak koti kun mangarongi oigadaba sana kilogram tara lom phagat ki DRI na ngarang Kolkata dagi nupi ama yauna miyoy taret Thailand dagi porakpa sana kilogram tara mathoi gram chatruk ka konana phagat ki Numit asimaktada agency asina Agartala dagi su Bharat Bangladesh ngamkai paringi sarukta sana kilogram mangarom loan na puramba miyoy ahumsu phagat ki Ti humbagi thabak singadu Railway Protection Force RPF ka khucham naduna pangthokki bani ngasi phongba pauchi singi maroiba pausingi damak haujik Heirangkhongjam Bhavan laire Bhavan Tagachari Washington Manipur ngasi fongliba pauche singda Union Home Minister Amit Shah na security ki mifong pangthokhiba amasung Manipur Police ki DGP na Bisnupur amasung Churachandpur jila gi law and order gi fibam yangsin khiba ki pau tongan headline tawduna maru iba pau ina fongli Sangai Express Manipuri edition da demography gi ahung ba yangsinaba committee gi mifong pangthokre ngamkai area da chatlaga thisinaba Union Home Minister na kangan ki haiba pauna ahan headline tawri Raisa asle lakhi ba khutsa khula gi chada humfutara dilakhot pangamle makhata na thibu humbagi thabak sathari haina DGP Mukesh Singh na fundo ki buafam The People's Chronicle hi ahan headline tawri DGP na Bisnupur amasung Churachandpur jila gi law and order gi fiwam yang sinkre haina pokna fom pauche gi ahan ba lamai do fongli yelhomi sigi mi fom pangthok hi bagi pauchi asigi ahan headline oidi Thawbal jila gi Sanga yung fom nungfo mamang laikai da Heirangkhongjam tarani panrom fagat kibagi pau ama Sanga Express English edition gi ahan ba lamai da fongli kamen lok thawdoki ahum lok subaning sing thorom nongsum da pangthok kibagi pau sanalebak pauche gi ahan ba headline oidi pharmacy gi sinfom da leiba sing bu protect to view haina Manipur State Pharmacy Council
nasinuna pangthoki wakat mi fomda fongdok kibagi pau hwelan paugi ahanba lamai da fongli Washington Thagachari Bhavan Aroi Beda Maroi Pau Amukhana Mukhyamantri Yumnam Khemchana Lusingdona NDA gi MLA singgo iba mifama mangarang pangtoktuna Raija sida hojik oiriba phibam gi matangda khanekre MPCC gi President Okram Ibobi Singna Lusingba Kangbu amanangarang Kangpok Pijila gi Makhan khulda chatuna Sina phangkiba miyoi taruki imung manunggi miyoi singa unakre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi France ki Rashtrapati ga punna Bharat ki startup amasung ecosystem utpa Bharat Innovates hawdokani Paulo Jare